Imphal RK Gorani na pau pajari ahanbada maruoiba pau Raijagi Mantri Mandagli from Hongdo Hongjin Taure Upamukhyamantri Jumnamjay Kumar na Finance, Science and Technology, Economics and Statistics ki from Puragani. Guwahati sahar COVID-19 positive ki masang henglagli basi ki yenglaga sahar aski mafam kharada yumthong sangduna test taw hauragani. Laibag aisa COVID-19 test tawgi masing koti ama yaure, laisat asing nawa phabagi sang sad hompu dasmik nipan mga yaure. Nationalist Lusimba Dr. Samaprasad Mukherjee ki samtrama panchubama po komanda uparashtrapati amasung Pradhan Mantri na Lusimba sing mafamda ikai khumnabu utli amasung Asia ki khwaidagi sawba solar plant Madhya Pradesh ki Rewa jila da thas ki tarada Pradhan Mantri Narendra Modi na sangaragani. Rajya ki Mantri Mandal pham Hongdo Hongjin Taure Upamukhyamantri Jumnamjay Kumar na Finance, Science and Technology, Economics and Statistics ki pham puragani. Pham sing asi hanadi Mukhyamantri Nuthuman Birena Pairambani, hauji Mukhyamantri na Home, Personnel, Planning, GAD, Vigilance, Transport, Minor Irrigation, Tourism, Minority Affairs, OBC, amasung Scheduled Caste, Information Technology, Mahut, Horticulture and Soil Conservation, amadi atay mantri sing na paide vibhag sing Mukhyamantri neng sille. Imphal ki janim se myo isamri ga humran thoi test tawbada tara positive oire, rimsana chama kunthra manga test tawbada mapan positive oire hairi. Positive case lising amaga tahu maida leiri, active case na satru ka yankai taruk ni aduga naba phabana satet ka mari yaukre. Jiribam jila sinba thungna complete lockdown chathari maraksida jila adu se medical officer na thokpa zero alamagi matung ina jila adu da COVID-19 positive emasing kunthra taruk sure masigi manungda active case na kunthra mathoi ni hairi. Rajya Sarkar na thas ki tara mga phabo lockdown sangdokhiba asigi yenglaga High Court of Manipur amasung District Court amadi Tribunal singna thas ki tara phabo sitting leiroi. Adumai namak High Court of Manipur na khoda ki oiba pandu leba case singdi ayu pung tara makhai dege nongthil pung mari phabo hearing chathagani. Kumsi se hi hoiba nilamani ningsing mana Soren Sangam lakhi kanda singda piragani. Rupamal theater da thokpa cherol amana hai se lakhi kanta na theater gilam da tawriba dan sing sakhangduna mana ase mangonda pibani. Mana asi Rupamal Theatre Sangha ki numit haying July 3 yan thoklagani mana asa selo ne lupa lasing tara so lama amasung avinanda patra yauri. Council of Higher Secondary Education Manipur na logba class 12 parikha gi lemori ba subject singi parikha ukhol dasu ninthina pangthokre jila asida mahiroi sahungotaran thogi manung da hum tarana ngasi parikha thake Senapati amas Imphal West gi mahiroi amamam sungasi ukhol da parikha thake. Thawbal jila ki Kekru Yari Club Yari Pukna Forest Bipaka Kusam Nadana Banmosa Thawlising and Kungi Saruk Amo Oina Kekru gi playground ngi akoy bada usara sing thakre. Ngasi thari pambi sing adu oi pan ba amas hidap on sijina ba yaba pambi sing ni. Kaksing High School sing amaga tama pa mafumadi metric base kim high racing na Kaksing Kunuda sing jil dagi irengban tabalan bigin naget usara sing thakre. None District Headquarters so None District Division na Forest Division amadi Longmai Nature Club question of the Usara Singh Thakre, Usara Thabagi Thorum Aduda, Nongmai Part 3, Tokpula Musung, Rangkung Part 1, the volunteer sing Saruya K. Assam Rifles Nangasi Homung area, the Uthabagi Thoroma Pangto Kre, Maduda, Uhipat Mayang Tungan Umakal Singh Thake. Thaubal District Nangasi Ayungan Bada, Lilong, Tharaw Rokalemi, and Idagi, Aina Tinkraba Lok Hidak Bottle, Samring Mapunga Fari Hairi. Makogi Matata Lilong Police Station the case of Malokatle. Amarom da Assam Rifles Sangarang Sita check post at Osing check Tawada, Sing Bora Amad Haptuna Purakpa, Lupala Konmatogi Mio, Emadegi Fare, Parawa Centrum of the Miam, the Ginam Duna Kaibo Yamgani Haidi, Mu Aduna Centrum of the Hydroptagi, Kampang Kuno Pavupuna Honorambani. Atopa Togdo Amadan Assam Rifles na Konbi Twinum area that at Osing check Tawada, Kar Amad Haptuna Purakpa Mapalebaki Zurut Paket Sing Madiga Mangaga Zamri Fagali Haidi. Tabiriba power si akas bani Imphal dagini. Assam dangang no makakta nong na mi statre ka kunha mga COVID-19 positive oiki. Rajya haksel mate himante biswas sarmana masigi manungda sangwayang khenjedi Guwahati sar dagin hairi. Hawjik phawboda Assam gi oina active case listing mariga sanimal futaruk leiri. Mi listing tayar ka samri kunha humdene naba fakre. Assam gi dima hasa ujila da nimitara marini gi lockdown ngasi degi hawkre. Sarkar gi pauna hai Thawrang asi COVID-19 case handora ko thingna na bani jila adugi district administration miyamda lockdown manungda yum dagi mapan thokna ba appeal tawri
Marak asida ahan boina Assam Hostel Bibhag na yum da sang dona COVID-19 test taw hawragani ahan ba khongtang oina Guwahati Jun municipality area gi ward kharada hayengdagi test taw hawgani numit nini da ward asida test lising hum tawna pandam thamli Arunachal Pradesh rajya kun Itanagar da total lockdown ngasi numidang pumanga digi hawkre sayol ama chathagada ba lockdown asi tha athi tarhom dagi ayu pumanga da loigani Itanagar da hawki matam khara asida COVID-19 case hanglib asi yenglaga khongthang asi lakot lakpani ngarang anuba case tara thengnaki masi tharaga hawjik phawgoda rajya da positive oy migi masing sani ga hupuma panchure active case na samai phudrani aduga miyo mudani pana ba fakre Nagaland me kunthani thona positive oy ba thengnaki bagaloina na rajya adu da COVID-19 positive oy migi masing satruk henkre rajya adu da hawjik positive case satruk ka kuni thoi sure aduga active case na tahunga na phudrama thoini mi sani kunthra ma thoina ba faduna mayum da halan kre Rajik Haksel am tuyay Imphal Mantri SP form na hai ngasi apun ba sample sahum ga yang kai taru test obugi manungda kunthani toy positive oiba thengna khibani ngasi manungda kunna Mon jila dagini adgota ni thoina Dimapur jila dagini Meghalaya de me nipa nang COVID-19 positive oire mokosing adugi manungda BS ki personnel manga yauri masi tharaga rajya adu da active case kuntha taruk sure me ni phum de na ba fakre Mizoram da hawki bapung kunmari da COVID-19 positive oiba case amata thengnadre ngarang mi ahum nawa phadon disa saukre sarkar sterol amana hai rajya adu da positive case ki masing samang mafutok lebi manungda samang kontra hum de disa saukre amasung aina ase pharapugi sang sa yang kai humdoini Sikkim da apun ba positive case am kunma gi manungda mi yang kai ma te hawji laichet asiki damak layingli mi phuma thoina nawa phaduna disa saukre Kendra Sarkar hairi leiba agasta hawju phawde mi lak mari lising kun mari samri kontra hum de coronavirus tegi nawa fare hawki ba pung kun mari samri lising tara manga sahum yang kai nawa phaki baga loina na laichet asin nawa phabagi sang sada humpu 10.9 manga yaure Kendra Haksel am tuyay Imphal Mantralay na hai hawki ba pung kun mari samri lising kun mari sani ni phuni pan nauna COVID-19 nawa thengna ki masi tharaga leiba agasta coronavirus na migin lising Mi masing lak taruk lising mafuda tere tami traham de shure no makhak de mi samri kon mga sikhi bagaloina na hawju phawbuda laichet astai siba migi masing lising tara mapan chatruk mafuda hum de shure leibak asida hawju COVID-19 active case punna lak ani lising yang kai humdoi sani mafutaret leiri Marak asida Indian Council of Medical Research ICMR na hai hawki bapung kun mari asida leibak asigi tongan pham sing da hangdok leba Laboratory sing da coronavirus ki dama puna sample lak ama lising marfu chatruk rom test sauki Leiba gasta coronavirus laichet hexandora padi hawju phawda COVID-19 test tawgi masing koti ama yaure hanadi nongmoda test sam kak torom bagdagi asum hengalakuna tha khargi matungda test tawgi masing khangen hengat khibani Leiba gasta hawju sarkar ge amusulana laboratory lising amga chamarom leire ICMR na anoba laboratory sing da COVID-19 testing kit sing pi bagaloina na Laichet asik test tawi mafam se hengal lakpada natana testing tawi sang so hengal lakli Sahi asik January hawpada National Institute of Biology Pune khaktada COVID-19 test tawi khudong sabalai rambani National Leaf Lusingma Dr. Sema Prasad Mukherjee ki sama saraman panchuba mapok komanda Uparashtrapati M Venkaiah Naidu masung Pradhan Mantri Narendra Modi na lusingma sing mafamda ikai khumnabu utli Twitter da thagat warol amada Uparashtrapati na hai Dr. Sema Prasad Mukherjee niyamna sakhangba ukil ama oibata natana philosopher amasung educationist ni Sri Venkaiah Naidu na hai Dr. Sema Prasad leibak ngbe mi ama oibata natana leibak asigi apun ba saktam amasung Jammu Kashmir bu Bharati khaidokpa yaro hebo wakhalonda lanthengnar mamiyoi amani Pradhan Mantri Narendra Modi na hai Bharat apun ba saktam hena sasil hanaba amasung Bharat bu sakhwatna bo honaba da lusingba sina asoba thaudang lawrami Maki wakalona masung pidam na leibak asigi miyoi koti kayada pangal thona piri. Gray Mantri Amit Shah mas information of the broadcasting Mantri Prakash Javadekar na so lusing basigi maphamda ikai khumnaba utli. Manipur da so nationalist lusing ba Dr. Sema Prasad Mukherjee ki mapok kumon thorom ngasi BJP Manipur Pradesh na sinduna dolasi kasampata leib office pangthoki. Tharomadu da chief guest on saruk yakhiba Dr. R.K. Ranjan Singh MP na hai Sema Prasad Mukherjee na hudolamba Jan Sangagi wakalona si doli karmi sing na ngang na sana bohona gadabani mahak na hai ngasi ki namit asta Thawal Municipal Council chairperson jauna councilor taru dole se jaw ki ba si yamna magun leben numit hai lo bayai Dr. Ranjan hai nauna tang leben member sing na doli sana kawon sing ngang na setiyo
केंद्रदा राज्य असिदा बीजेपी ने लुसिंग सरकार लेरी है वखलोंदा मिखल की मतमदा डॉलर संगलबसु डॉलर सिग नीति नियम अमसुंग सना पथापतिंगांग चटपीगदबनी थरोमदुदा बीजेपी मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट प्रोफेसर एस तकेन सिंह अमसुंग डॉलर सिंह बसिंग अमदी कर्मी सिंह सरुयाखी आकाशवाणी इम्फालदगी पाउ ताबीरी एशिया की ख्वाइदगी चौबा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के रेवा जिला थास के तरादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगारगनी मेगावाट चाथक यांखै पुथोकतबा रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट प्रधानमंत्री ने संगारगन है वाफम अदुंगरांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न्यू दिल्ली लाउथोखिबनी आकाशवाणी पाउमीना हाई रिवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट असी मध्य प्रदेश के बिंदिया लमदम के रिवा जिला सेंगतपनी मसी एशिया की ओइना मफम अमतदा साबा ख्वाइदगी चौबा सोलर प्लांट ने राज्य सरकार ने थोपा चेरोल अमन हाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र की एनर्जी के राज्य मंत्री आर.के. सिंह उनदुना संगाबगी थोरम अदु सब याबिने हाइजेकी संगाबगी थोरम मसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खुदांग पांगथोकनी वंदे भारत मिशन के मखाद एयर इंडिया ने थास की तरामाथोइदगी तरामापन फाउबा भारत अमसुंग अमेरिका के मरक्ता एरोप्लेन 53 पाइथोक पासिन तौगनी एयर इंडिया की चेरोल अमन हाई मसी की टिकेट सिंह एयर इंडिया की वेबसाइट ngasi numitang pung 9 hauna बुक तौबा यारगनी वंदे भारत मिशन की मरीसुब तांका की सरुक अमो ओइना एयर इंडिया ना कनाडा अमेरिका यूनाइटेड किंगडम केनिया श्रीलंका फिलीपींस किर्गिस्तान सऊदी अरेबिया बांग्लादेश थाईलैंड अफ्रीका रशिया ऑस्ट्रेलिया म्यांमार जापान यूक्रेन अमसुंग वियतनाम की मरक्ता एरोप्लेन 3 पाइथोक पासिन तौगनी लेबाक असिदा कोरोना वायरस नाबदगी लॉकडाउन थमखिबगा लोइनना था अनिगी मतुंगदा मे 15 दगी लेबाक मनुंगदा एरोप्लेन पाइथोक पासिन मखातन अमु हौखिबनी अदु मोइनमक इंटरनेशनल फ्लाइट सिंग हौजि फौवा थिंगदुना लाक्ली डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन इंटरनेशनल फ्लाइट सिंग था 13 फौवा अथिंग बुलाइखिगनी हाइरी कोरोना वायरस लाइसन लोसिनहनबा मालेंग ओइने हिदाक पुथोकि लमजेलदा भारतना लेबाक सिंदा थंगबा मचांगना साजबा कोविड-19 वैक्सीन सिंसु यावरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने हाई भारत बायोटेक ना कोवैक्सीन अमसुंग जायत केडिलाना जैकोब दी वैक्सीन लेरे हाइना लाथोरपदगी ओइथोको याबी आशा हेंगत हले वैक्सीन सिंग असि मिदे साइंग तौनबा ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया अयाबा पीखरे हाउकबे सिंग भारत असि वैक्सीन साबगी यामना मपुंग मफम अम ओइरखिबनी यूनिसेफ ता सप्लाई तौरिबा अपुनबा वैक्सीन के चादोम फोरमदी भारत न साबनी मालेम पुमुग इन हाउजे वैक्सीन चाबगी निफु हेना सेम साबगी तोंगान तोंगान बा थाकते लेरी कोवैक्सीन अमसुंग जैकोब दिगलोने न हाइरिबा वैक्सीन चामगा निफु असि मनुंगदा तरामाथोइदी मालेंग ओइने मिरदे साइंग तौबगी थाक अदु यौरे आकाशवाणी के अखनना उनबा अमदा सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर के विजय राघवन न हाई हिदा के मगुन लहेनबा अमसुंग असु एंगाम थोंदननबा वैक्सीन सिन असि निंगचिना साइंग तौबा हाइबसी यामना मरु ओइ उत्तर प्रदेश संगांग नो मखकदा उ चारा कोटि 15 हेना थादन अनोब रिकॉर्ड थमख्रे बन महोत्सव की खोंजंग असदा सोशल डिस्टेंसिंग गांगना सर याबगिदमक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोंगान बा इंस्टीट्यूशन सिंग अमसुंग सरकार के डिपार्टमेंट सिंग थागतखि मागन हाई कोरोना की वाथोक लेजरबसु असिगुम असुब थोरम सिंग असि पांगथोकपा याय लद्दाख के गलवान तंपाकता भारत लानमिगा चाइना लानमिगा खोंफंग हंदोकनबा हौरे लेबाक अनिगे कोर कमांडर सिंग मिफमदा यानखिबा मतुंग इना थौरांगदा लौखतपनी लानमिगी पाउ मतुंग इना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 दगी चाइना लानमिना मखोगी टेंट अमसुंग अते स्ट्रक्चर सिंग सिजोप उरे केंद्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर मंत्री देवी सदानंद गौड़ा ने हाइरी खरीफ लौरो की दमक लेबाक अस हवार वाटकनी हाइबगी निपाइनिंगाई लेते माग हाई राज्य सरकार सिंग ताना दुना दरकार लेबा हार सिंग मंगजौनना लौसिनबा थौरांग तौरे उत्तर प्रदेश संगांग गजियाबाद जिला की मोदी नगर एरिया द मोमबत्ती साफम अमदा बुखाइरपदगी मी तरेत छिरे अतोपा मरीना सोकले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडेन हाई बुखाइरपदगी मरम चपचाना खंगबा ngamdri माग हाई एरिया पुलिस चौकी की इंचार्ज मथोक चेसिनदबगिदम सस्पेंड तौखरे थौदोक अदु मजिस्ट्रेट इंक्वायरी तौनबा खंगनखरे माग हाई फैक्टरी अदु चलाइरिबा लमगी मपुगी मथक्ता एफआईआर अमा थांगतले अमसुंग लेखिदबसिंग इमुंग मनुंगदा लुपा लाख मरी खेत्रीपुरन पीरगनी अमसुंग असोकपसिंगदना लुपा लिसिंग यांखै पीरगनी हौजिक अरोइबदा मरोयो पाउ अमुक हन्ना राज्य की मंत्रिमंडल लेफम होंदो होंजिन तौरे उप मुख्यमंत्री युमनामजोय कुमार फाइनेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की फम पुरगनी गुवाहाटी शहर कोविड-19 पॉजिटिव मसी हेंगलकलिबसिगी येंगलगा शहर सिंग मफम खरदा युमथोंग चंगदुना टेस्ट तौबा हौरगनी लेबाक अस कोविड-19 टेस्ट तौबगी मसिंग कोटी अमा यौरे लाइसेट असे नाबा फबगी सांग न चादा 9.95 यौरे नेशनलिस्ट लोचिंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 35 सुब मपोक कुमंदा उपराष्ट्रपति अमसुंग प्रधानमंत्री ना लोचिंग बसी मफम द इकाई खुनबु उतली अमसुंग
एशिया की ख्वाइदगी चाउबा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के रेवा जिला दा था 10 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगारगनी पाउलोइजरी